AFCON 2025 igikombe gihuza ibihugu vya Afrika cyabereyemo byinshi byasize isi yose yumiwe. Ibyo kuvuga biba byinshi, ubu imbuga nkoranyambaga zose ziragurumana. Ibyamamare bikomeye birimo ba Mbappe na Aisha Speed bagaragaye bitabiriye iki gikombe. Mu kibuga aho byari bikomeye cyane, ni igikombe cyaranzwe n'ibihe bidasanzwe bituma na perezida wa FIFA Gianni Infantino agira icyo abivugaho. Urakaza neza muri Bman Entertainment, tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze iki gikombe cya Afrika n'ibiri kuvugwa muri CAF ndetse na FIFA uyu munsi. Ntucikwe. Mu ijoro ryo gufungura AFCON ku mugaragaro, umuhanzi Davido yarahatwitse karahava. Umujyi wa Rabat wafunguriwemo iki gikombe ku mugaragaro yarawutitije. Davido yatanze ijoro ry'ibyishimo n'ibihe bitazibagirana ku bari bitabiriye igikombe cya Afrika. Kujya ku rubyiniro n'umuhanzi w'icyamamare ku ruhando mpuzamahanga French Montana n'umuproducer ukomeye mu muziki Red One biri mu byatumye Davido yigarurira amarangamutima ya benshi karahava. Iki gitaramo cyari giteguye neza cyane bitewe n'ukuntu umuziki wagendaga biganisha ku muco wa Afrika ndetse n'amatara yakaga ku buryo bw'igitangaza. Ibi byatumye abafana buzura urugwiro babyinira muri stade yitiriwe igikomangoma Moulay Abdellah umuriro uraka. Imbuga nkoranyambaga zahise zishyushywa n'ibyari bibereye muri Maroc, maze abakunzi ba Davido hirya no hino ku isi bamukomera amashyi bitewe n'ubuhanga yerekanye budasanzwe muri iri joro ryo gutegura AFCON 2025 ndetse no kuyitangiza ku mugaragaro. Mbere yuko rero Davido atangira kuririmba, yari yatangaje ko ibi atari ibirori gusa cyangwa se umupira gusa, ahubwo byari inkuru y'ubumwe bwa ruhago ndetse n'umuziki wa Afrika. Umuhanzi Davido ntabwo yari inshuro ya mbere ataramiye abakunzi b'umupira w'amaguru mu gikombe cya Afrika, kuko yari yaranabikoze mu mwaka wa 2017. Davido yataramiye mu gihugu cya Gabon aho abasaga 40 bari bamukurikiye afungura ku mugaragaro igikombe cya Afrika iri Breville. Ibyo yabikoze ari kumwe n'ibindi byamamare bikomeye ku isi birimo Akon ndetse na Feva. Umufana wa Maroc Ismail Skira w'imyaka 59 yagenze ibirometero 3000 ku igare aza muri Maroc, yavaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa ibyo yabikoze kugira ngo aze kwirebera umupira gusa, akora igikorwa cyo kwambukiranya imigabane agenda ku igare. Yagenze hafi ibyumweru 4 byose agenda ibirometero 3000 bingana na mayiro 1844. Yavuye Paris mu Bufaransa yambukiranya mu gihugu cya Espagne, abona kwinjira muri Maroc ku mugabane wa Afrika avuye mu Burayi. Imbogamizi yahuye nazo rero nuko igare rye ryapfiriye mu mujyi wa Seville mu Bufaransa, bimutwara iminsi igera muri 3 ashaka aho yarikoresha. Ibyo byose yabikoze kugira ngo aze gushyigikira ikipe y'igihugu ya Maroc ava mu Bufaransa. Ibyamamare byagaragaye muri no mikino ni byinshi, harimo ba Aisha Speed. Reka tuvuge kuri Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, uyu mugabo abari buzuye stade bamukomeraga amashyi buri mu mwanya iyo kamera zamufataga zikamwerekana kuri screen nini zo muri stade. Zidane yari yaje gushyigikira umuhungu we Luka ukinira ikipe y'igihugu ya Algeria. Zidane avuga ku babyeyi b'Abanya-Algeria bamubyariye mu Bufaransa, bituma nawe yisanga akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ariko siko byagenze ku muhungu we, kuko we yisanze agomba gukinira ikipe y'igihugu ya Algeria, igihugu cy'abasekuru be. Kylian Mbappe nawe yagaragaye mu bitabiriye ino mikino ya Afrika nyuma yuko yaraje gushyigikira inshuti ye magara Hakimi bakinanye muri Paris Saint-Germain. Abandi bakinnyi b'ibyamamare bagaragaye bakomeye harimo Jules Koundé wo muri FC Barcelona, nawe yari yitabiriye umukino wahuzaga Cote d'Ivoire ndetse na Cameroon. Umwe mu bafana batazibagirana muri AFCON 2025
ni umufana w'ikipe y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, numwe mu bavugishije benshi nyuma yo kwibutsa isi yose intwari Patrice Lumumba wishwe n'Ababiligi urw'agashinyaguro, akaba yarabikoze ahagarara iminota 90 yose y'umukino utabaze n'iyi nyongera. Ikipe y'igihugu y'Ubugande yasize yanditse amateka nayo atazibagirana, aho yakinishije abazamu batatu bose mu mukino umwe mu minota idashyika ku 12. Ibi byabaye ku munota wa 46 w'umukino wabahuzaga na Nigeria. Umuzamu wa mbere Denis Onyago yaravunitse arasimbuzwa. Bishyitse ku munota wa 56 uwamusimbuye Salimu Magoda ahabwa ikarita itukura nyuma yo gufata umupira hanze y'ikibuga cye. Ibi bituma Ubugande bwandikwa ibigwi byo gukinisha abazamu batatu bose mu mukino umwe mu gihe gitoya cyane. Kamwe mu tuntu dutangaje twabaye ku mukino w'igihugu cya Tanzania ndetse na Nigeria, ubwo kamera zararanganywaga mu bafana, umusore wo muri Tanzania agaragara yizihiwe n'inkumi yo mu gihugu cya Nigeria. Umukino wahuzaga ibihugu byombi, aba babiri bahise bazenguruka ku mbuga nkoranyambaga bavugisha benshi karahava. Uyu mukino warangiye ikipe y'igihugu ya Tanzania ikubiswe, bituma benshi ku mbuga nkoranyambaga babiteramo brage bavuga ko uyu musore we yitsindiye kuko yatahanye iyi nkumi cyangwa se akaba yatahanye n'akanimero. Umukino wa nyuma wa AFCON 2025 waranzwe n'ihangana rikomeye cyane. Ikipe y'igihugu cya Maroc yasaga nka ya nkoko iri iwabo ishonda umukara, ariko Senegal nayo iti ntunshonda. Imvururu zabaye zose ubwo hemezwaga penalty y'igihugu cya Maroc, kandi mu by'ukuri igihugu cya Senegal cyari cyatsinze igitego cya mbere, refa abanza kubyanga. Ibi byatumye habaho kwivumbura mu bakinnyi, staff ndetse n'abatoza ba Senegal bahitamo kwivana mu mukino utarangiye. Sadio Mane, umukinnyi ukomeye w'umuhanga kandi w'umunyabigwi, yagaruye ikipe yose yari imaze gucika intege, bemera kuza bagakina bagakiranurwa n'ikibuga. Ibyo byarangiye Senegal yanditse amateka, itwara iki gikombe mu buryo budasanzwe. Nyuma y'imvururu zose zabaye na nyuma y'uko igikombe cyari gitashye muri Senegal, ibibazo byakomeje kuba byinshi. AFCON iba AFCON koko karahava. Habonetse ikintu gishya cyateje impagarara mu isi y'umupira w'amaguru. Amajwi y'umusifuzi wasifuye uyu mukino yashyizwe hanze, bigaragara ko yashatse guhagarika umukino utarangiye nyuma y'uko abakinnyi ba Senegal bari bivumbuye bikuye mu kibuga. Ibi ntibyari kuba ari ukwica amategeko gusa, ahubwo cyari kuba igisebo cya AFCON ndetse na CAF. Ayo makuru akijya ku mugaragaro, perezida wa FIFA Gianni Infantino ntiyacecetse, yagize icyo abivugaho. Yavuze ko gusohoka ku kibuga kwa Senegal bidakwiye na gato mu mupira w'amaguru, ndetse kandi ko n'izindi mvururu zose zitakwiye guhabwa umwanya. CAF yo yatangaje ko imyitwarire yabaye muri uno mukino itemewe, ikaba iri gukora iperereza ryimbitse mu mashusho yose ndetse n'amajwi, kandi ko n'ibihano byegereje. Ku ruhande rwa Maroc yo yakamejeje kuko ishaka no kubigeza mu nkiko, ivuga ko uyu mukino wabayemo akarengane, kandi ivuga ko Senegal atari abanyamwuga mu mupira w'amaguru. Ibi Maroc nubwo ikomeje kubivuga, yirengagiza amakosa yakoze mu mikino ya Olympique ubwo yatsindaga Argentine ibitego 2-1. Abafana bayo bakiroha mu kibuga bigateza imvururu zidasanzwe, dore ko ibi abafana babikoze nyuma y'uko bari bamaze no kujugunya amacupa muri iki kibuga. AFCON yatanze ibyishimo kuri benshi, ari nako isiga inzibutso zitazibagirana mu mateka y'abakunzi b'umupira w'amaguru. Ntabwo yari umupira gusa, ahubwo yabaye ikimenyetso cyerekana ko Afurika turi umwe, kandi ko tugomba gushyigikirana muri byose.
Iyi mikino ya AFCON 2025 yatumye Ububiligi busubukura ikirego cya Patrice Lumumba. Ubiperereza ku rupfu rwe rikaba ririmbanyije. Ubutabera bukazatangwa izuba riva. Ushobora kuba aribwo bwa nyuma unyumvise kandi ushaka gukomeza kuzajya ubana nanjye. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Reka ngushimire niba wobanye nanjye kuva dutangira kugeza dusoje. Imana iragukunda.